Kutangira ntekanza tujalika amabara ninyogira shomuhendo nkabulikiro omulisa kandi omwihabwa moli kwenda kuramukya inde special way ona halokali akira baraza kine kirunge bire byokwezi biri abiri na kimu okwezi kuno okwo munana wewale muno kubagano teka akasente noranto kutuhondera hona halokali omunyamasa zembaga za Bunyoro kagadi kibale akaruga kakumiro hoima masindikiri andongo na bulisa nkubaramukya inde special ningamati mebale kubaga ni mutuhondera kwenda kuramukya aho nkabulikiro banywani banga bali kambuseri abakuzitolezo mbaharabu Abu Dhabi Dubai Qatar Saudi Arabia Jordani ona kuburamukya aho abali kata inyona inde special ningamati mebale kubaga ni mutuhondera nyikiza ndamukyo abantu bana inde special katusabehereni namukyo yebale Catherine njamukyeho katwesige Brenda ndamukyeho akusemera Jole ndamukyeho muri bantu bangi muno abagama tenteka nzetu tumuziruga mu bati ni mutuhondera inde special way. If this is your first time kuba no tondeke na kora if borano to watching YouTube ona kuba no subscribing channel yetu Kitara TV borano to watching Facebook ona kuba no likinga page yetu Kitara TV so that tushobore kuba turubatamu turubatamu every single post yetu kora yoranti okugiria kitinga oranto kusharinga in special. No doubt we are the #1 online platform omugiri jonene ya Bunyoro no kutwaliza hamu Uganda yona amabara jyo shomuhendo kanda kirokino ndikatikara kwenda kunyumyamu n'abakazi abasaija abakora mu kishweka kino kandi katikara kya bazaka bakatale nikonja gamati kanyijenjo myanyumyemu n'abayikazi bamukishweka kino tororenti twakenge bitu bikurubata bitatu akenge bitu mulingo bigenda and especially ntekanza tujalike tubantu nyumyamu n'abayikazi bawo abantu bawe abamukyaro kyawe nuteseka sekamo in especially antekanza tujaliko tarugaho talanta ebyemizano hamwe n'ebindi bingi ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa ojoire yelo obimanyire biro binu obimanyire biro bine byananka ebya politics ego yelo yohene ya Museveni omumatira muno ego amabara neira kakuru Joseph live Kitara TV katika rokora mulimo katikara nyina katunguru hanu nyineyo nyanya nyina obutunguru nyina omucheri nyine kabeji obutunguru kuno teka butito obutunguru ekitumene tuteka obutunguru butito obo habuwaki obutunguru busereire muno obutunguru bugenzera beyi muno obutunguru butulemere nkabasubuzi ubuzire obutunguru buzire gali nk'amazima hati obutunguru buyihanka mbayima buyihamusire kwa nanyo obutunguru nkubusubura motoke kubuya Kampala ne butuletera hanu katikara ebuya Kampala kubuya Kampala direct ne buleta hanu hati muno katikati mulimo obutunguru katikara obutunguru babulima mubende buyire buno mubende nayo bukabura hati babuya Kampala ati bukuruga Kampala ni buija direct katikara hati nkwenda kumanya edakika ebamu seconds zinga emotoka edakika ebamu seconds zinga edakika ebamu seconds zinga abamu seconds za 25 ramukya abantu bawo nkabasaba abantu bange mbatumireho abambara roko oli wambara oli omunyankole ninzarwa mbara gari nkamazima no jarambara abancho taruka kutumira muri nyankole muri nyankole kambe nibwo nagamba ngamba muri nyankole nintumira abazire banje ku rugamba rampaho umwami ganshanga no mucyara we tumusime Goreti abone bambara niyo ntumiro bagenzi banje aba mu Katara aha nabo nabakora musibireho muta kandi amusheho amazina gawe Natukunda Juliet iwo kutunda jewe ntunda kabeje obutunguru leta kabeje mutule kuremera kurungi muno reka tukwatemu yezinga hene ya 10 ya 10 to kumusaliraho muntu sinsaraho mnanyowe mbana isubuye runana kabeje nizisera hati tutera kurungi akaranga abantu bagiye bakugura kabeje zawo nyonja kugura abayitera kurungi akarango bagamba abantu oyina kabeje nungezi kunura bagiye bakugureho nine kabeje ziri kunura bei raisi runana 10 aha edakika ebamu seconds zinga edakika ebamu seconds zinga ndakika emwe abamu seconds nkazinga 30 ramukya abantu bawo nayo ina bakora mukyaho bare kuri
ndaramutse abantu banje bakunu harimo mama Kevin harimo Mugarura Jafiti harimo Purika harimo umuhara wanje Mutoni Florence harimo ntago turi kumwe hano ogo nari katikara nabari katikara akusembaye ndasuhuza n'abashubuzi bamwanyi banje bona bari hano muri katikara karosi beje kanda mushehogu mpaye kabaragara ndiyeho madam aka kabaragara kamwe osibiro bigenda bito nayo uzire kutunda kwa uzire kuletea una kabaragara nangwa wali live active abantu bakurora katikare gambe Ugamba kurungi yito inekeje kutunda nyowe nkimazireira obezo yikije kutunda evaked zikunura kurungi muno omukaziri iye zezinga mbafuye 15 nzi kusabire sazi no zindetera sazi ntukuzireta wange harayira nko ko harayira kasoha manyiri kasasa kasisa hati nyonyi ni mutu katuga ntuzitabara ugambira amabaraga niwo namabara ugenda nangwa amabaraga hati banzo ngambire kaguzo kyanga kinonga rukema edakike ba musekendi zinga abwa kinompa buza muno kiki edakike ba musekendi zinga abwa kinompa buza muno kanda mukiyo hono wama usibirota kurungi sewe amabaraga Nyiransamana Diane Nyiransamana Diane oli mufumbira ndi munyarwanda uri munyarwanda amabara bigenda bito biri kugenda kurunga iby'ubushubuzi kunde monde ndi gutunda imonde omusajja arata umusajja ari kurungi umusajja ari kurungi orekero mucumbire namucungire munonga namucungire munonga mubazire busumiki muri hamwe turi kumara imyaka mushanjo turi hamwe no mukunda munonga ndamukunda cyane munonga banzo baze ubugambo bukumuhana kurungi omusajja wawo gwo musime bari no kurorera umushija wanje namushima yakoze cyane arakora cyane kundeberera munonga arafayo ati wamewe dakike ba mu second zinga ibamo second nkaga ramuki aho batandika no musajja wawo no ramuki umeze nakazina ndasuhuza umushija wanje uri mu Rwanda witwa Zikamabahari Jean Dodier namutura akazina ngo turacyakundana kamuziniremo kamuziniremo nakamedi kamuziniremo wa kamuzine mukwenda kamuterera kamuziniremo wa ati na Rwanda runyina kazina ka media inakamanya tora kamanya baketa nakamedi baketa bati turacyakundana muracyakungana no mushija wawe karo sibeje kare osibirota omwana kuno mujuwahia atuyire we na musimure hentu uyu mwana ndeta katambara musimure kalimwe sente tono kota kwenda musimuri musibire muta baitu mpako kuliandiyo yes kono oli ebinyata osibirota nasaba korona niyo chairman wakati kala hano wa mukene wa mukene yes muguyanka muketu gwa Kaiso landing site mune piki ne tukosa pichi sometimes intufuna trucks baitu mukene gunu guba mu musenyi mukene baguchenjura bagwanira kurungi hanete zisemeire bagorera kurungi hanete nungi nambere hantu atari umusenyi ati zinu price yitu ina chikopo chiba cha 10 na isi cowboy ya 12 then quarter nomi 13 then half nomi kakaga either 15 then the big nomi gumu 3 gumu 4 ati birungo ke biri mukulia mukenono proteins zitwina mukulia mukene sometimes mukene ne yamba habana abato muno waro usanga abana bana abakuja kuzingama so mukene ngere bayamba muno then bobano lya mukene yamba hona amaiso gano gaitu gasiganiga gali steady gara kurungi yamba hona amaiso yes ati babantu bagaye batandi tunura hali mu kamera abantu bagambe baliye mukene wahagambire ebirungo so abantu bayihanga bano kwa maisanti ebirungo biri mukene ebirungo bingi kandi bobano lya mukene osigaro ina amani oli kurungi ukakasanga mukene nyo already kabanta kulya mukene wetu nkajega banyama kujega nalya mukene nasigara nyine experience kandi enengeri ya nyambira habagati y'obomezi bwange so ku encouraging abantu bona
na waditakulya mukene, you try and test and you see the sweetness it is in mukene. Chairman. Yes. Edakike bamwe second zinga. Edakike bamwe second zinkaga. Yes. Adamu kiwa ba member bawe. Nkusobola kulamuso Mr. General Mugisha Katikara International owa mukene. Lenyo iso Mr. Zakaria owa Katikara nawona atunda mukene. Nyonjira Nalongo Muchara Mugisha. The General Secretary omulimu kene yiteje atawo bakumara ati mukene no omunaba ebarugawo tesigara ne banunka amukene betumara kunaka mukene tunaba kurungi nitufune sabuni nitunaba kurungi nusigara tuli steady tumaze kutaha kale musibe kurukanda muki abandi kanda muki ono officer atere asogobere no kusogoba office osibira auto office sibira kurungi mu banzo mbongeho amabara omwesetu no mujuni Emmanuel nkaburikiro no mujuni Emmanuel atikaro kora mulimo Katikara muno mba makanika. Okanika ki? Nkanika masimu, TV, hoofers, buli kimu kyone kwatene na masinyalazi. Okanika bintu bingi. Kiki kyo wekakasa kyo kanika kyo kwekakasa? Kinkusinga yo kwekakasa ziba smartphones. Smartphone binu te kucharginga. Webale mu touch fire. Ebyo byone ebyo nibyo nyendera kimu mwene. Oina hali bakusanga ha oba omata. Muno branch nyina yo hano mu Katikara hali bosowa kunsanga kuguno. Hano mukikubo omazire kuhinguraho hasheru katoitono ija kuno mu daily market haroho hamukono ogwo bumoso haroho bucha mwa Mr Black niho sobora kunsangirira ninkuterereza esimu yawe esimu za abantu ziba obusumo bwo titukora ebyo titwikeraniza nabyo edakike ba mu second zinga edakike ba mu seconds 30 ramuki abantu bonka basatu abantu bange nkabasatu haroho mama wange Madam Feibaho hari nkukanikira akutunda ebyokulya bya bulikiro ninkuramukiaho Mr Mukene umusaijo go mwene waitogo murundi Mr Mukene bakuramukiza muramukize muno beto na mafuta kuyombaga muno nta mafuta biro bino ukanika amasimu wama Mr Mukene jana soko ije hano mayiwe museyo tugambira mafuta biro iwa mafuta ukanika amasimu ya mafuta Mr Mukene Esebo. Osibirota. Nasibaje. Ogo chairman mukamukoma muti. Ogo. Ogo akaraba hoyira. Mukamukoma oba keteka ogo. Tukamusanga wakakomere. No yababandize mbisi. No yatsokero jaja waitoko. Bati business enereta. Business yetu no obuziba mafuta gatembere muno government tukufawa abantu bagasara sazinga. Kabaga kakagati ye 3 maya 8 zinga. Amafuta gatembere muno tuchakora. Ego. Timukiyakora ba kitu cyakora amafuta gatembere muno gena nyanja kuteka okukosa amafuta mayingi ati government bayambere government tetufironka abantu babulije kubetombekera katala ni central market nke ya hoyimu muno mukakomo tukukolera hansi hano dola hansi hano mukakomo hano otwakomere nkameya omumeya wanyinuwa meya waitaro baita na wali byaye kandi MP abatwara hano MP Aisha Baraka na wali byaye abaraba buraba tatababungira omukatale titwera nerufura dola na bali bakusalira ente hansi itaka ekyo kibi kyamani muno ati Aisha Baraka muherezo bukwenda mugamba yabakolera Aisha Black on timanyiro baratubungera dinka basoboza bakatale ajja kurora program TV Aisha Black on timanyiro baraja dikutura ngabasoboza bakatale mugambire ebuzibu byanyu titwina rufura ya abantu bakusalira ente obulire titwina katale kokukolera ha midara ya haiguru tito izora zakajura tali muteka mugamba munankambuve mukisaka nakafuka ni munaga baitu Katikara kamuli kubi kandi boje ego era government ina kufacilitating funds za kura igbohora eri hede sende nyingi era si ni wara hawa aroho na wali byaye bindi akataka tubongera baitu ninye mubakoma tusanga no tubakoma tusanga barabire hoyira atireka nyongereze hiraka esa bakundora Kitara TV nkimanyire ba government officials baingi abarura program eno ba MP kuno ina Black Aisha Black meyetu manyire ibara bamweto meyetu manyire ibara baitu muje muyamba abakazi bakatikara kuno bagambe bakwenda orufura ente zibakuliye ebisoro bakuliye babisaliro muitaka tibaina nakabuyonjo so government muje muyamba abakazi bano bakatikara mabaragawo Mugisha Godfrey yes dakike ba mu second zinga nkaga ina bakura mukyabona yabanga baro ndamukyonka basaba namukise justice onkora nawe jaja waito mu kintu utuvuganya nawo mulimu
timwetere enkokora ndugamze Zakaria timwetere enkokora mba mukene ayito tuturwana tukaraba entu bakintu kimu omuli mutugusumikaniza hamu anti nkushaka omubazo omurogo gwasirane niwe nokora wenka namukizo na mama waje soko lero oko ndamuche na mama wa Jessica Rupo ni wogo uhura redi Jessica Rupo ni wogo mama wayi tagani muhura ni wogo wenyini muchara Levuland katika rahana ego karosi be kurunga Amin. Andamukiyo naba ni mugurusi katika nyizire guro obuntu butyo kugulira abajukuru baliyo baite sukali bakuleta esukali bakuleta batyo baitwa akabeyi mawo kabeyi siringi kakaga kabeyi katembere keyongeire ego na baitu banakuleta akasukali na kasabuni ego iwo rugirenka ndugire karuko yesa kusangwa nka na kirisa ekisangwa kirisa kuno karuko omuruka erosia kiwuna kasenyero C1 orabira hano una seko muhano kujya cyabacwamba mbaire manyiro oraba hano mukikora baga marugana rueyo sirimu kotemba tembe na seko umuhando ogwo gukujya karu ego okomanyire kasenyi kasenyi naho kasenyi kuno naheriyo tuyinayo arone cyaro kindi baketa kikora na cyecho kandi kiri kakindo mugombora ya kakindo atinye muri mugombora yanka ya narwe tuli narwe ego okuba noruraramo kazarwa mwaka nyowe kazarwa 1953 ati niriye myaka inga hejo ni jonke nsanje ego ndamuki haba jukuru ba ego nkuramuki aho mutabani wa Kasanga ki Jackson ninda muki aho Fred kubalikenda ninda muki aho Basai Martin akusembayo ninda muki aho biribonwa Francis hato myaka yanyu mwazinaga buzina kinka kuterere iraburi buzina bwaitu bwali kanyijuke akakula mutima nkakuterere nkakuhe sagalira ddala segomba aba bagagga batategeera kaŋŋume ne talanta yange obuzino bwabiro bino bwobuhura mbuhura kazina bwabiro bino akomanyire yeberwemu katito yeberwemu arakazina akabatikire bino baketa kwepicha kakenga tinkumanya kukazina baitu ona akamanyira jakakuzinira ona abana biro bino bakubumanya kale kanguleke mugurusi ona kakakuzinire muno tunda sabule n'omunyi yezinga ise muti omuti gwa senji kakaga amabaraga ni wamanya talemo mesera oli mwikazi wanka kwa katikara munu henyini munu henyini oli munyoro muchika ndi munyora bwensonga ndi muri bunyoro ndi mu bunyoro oli mu bunyoro kirungiye bigenda biti bikutambura bityo kino baguzire ngura bikutambura mpora bwensonga abantu obwire bwa abantu bokakozereki tibukayikira abantu kuyija mu katale esabune enu omuti ogusubura zinga eboxi oba sabune osubura boxi yes eboxi ogusubura zinga mitwale 5 ne 15 nogoba henke 15 nengobonka kakaga edakike ba mu second zinga edakike ba mu second zinkaga ramukyaba banywani ba nkabasa anda mukizeho omusumba wange tuno mu kisagasho nacho naramukyaho na mama wange Businje Gasho naramukyaho na Samuel akutunda mukene akusembayo ndamukize mugisha oli mulokole yes osabiranka nsabira Katikara End Time Morning Gospel Church buzina cyo ubanyumira mu kanisa ko ngakuterera obuzina bwonyumira tuli mu rugendo amu na kundi kureba ko yanyihire atakukenyini niko banzo tuzinire mu kakuterera kundi kureba ko yanyihire kandi ndebe mbabaze zampire ngamba nti yesayimbisiwe kureba ngo nje tamayeye atoiro abantu bakuterera mu ngaro wamose biroti korongo musebe bya musasule mpoza
Oje bale mirimo. Nayo giye bale. Yego. Amabaraga. Kula Bubakar. Kula Bubakar. Kula Bubakar. Ya. Ukora mulimo. Kutunda mukene. Nayo kutunda mukene. Business ekurubatete. Business ekutambula kurungi betu kino ebintu byangire. Kino ebintu byangire. Abantu tibakaguzire kurungi. Abantu bayino obusente betu nibabonanira. Abo sente bakuziremera. Tubakwenda ekyokulya sokorola hali akarungi kanini ketunda. Iyo gisubura nkaebna. Ejingi hakuli kagadi kuli ntoroko. Kuli anyanja. Ego. Edakike bamusekendezenga. Nkaga. Damuki abantu nkababiri. Nyonkora mucha Abasa Hussein nubosi wangu mkuru. Nakusemba. Ninda mucha na mama wangu. Kani nyende na kazina. Kazina. Nyende katipitone. Karahap. Ndi bebi umbo runs ulekisa nyeleka na isinga nsakuleka wibi so bebi ngakumatera oho uli osinga chemko mutima oyo shakaru maruma kagenda kati kagenda kati tukahulire zongera katugarukira ndi bebi dia ngakumatera omutima oyo siniranzo rwayi ejini taiti kakananga korukonjo na nyonso wakutera hakanga kazina nayo inakawo kakutereremo ndiya dromenesta hali omusika kakangeli oba bukachingane mu murota erumbura akaru nanyifora omutima kikara karuma musiki we sunyeleke musiki ako kawe ukagenda kati ndi dromenesta hali akangi karoho Raimoni hakawe kazi tuzinire dromenesta hali musika kakangeli uba bukachingane mu murota erumbura akaru nanyifora omutima kikara karuma musiki we sunyeleke musiki we sunyeleke dia siti hati na kumatera abandu bose adia neboyera onkusetro kusininga mukabura na ngana ke na bentabura ule muboya abandu bose abaka kuyomba ule muboya abandu shabaka kuyomba. Listen to me, I'm very serious art yenze boss urokoma tunyo kwa juice ako kawe Karo Raymond kalo sibe kurungi ojoire t-shirt ero kigamo kini eno Barcelona osibirote kurungi amabaraga ayo oli rasta nkuro sibi odubire na matu oli kuri kurungi begenda bite katika rokora mulimo yo dashubura okusubura biki embuzi niwa kunanka hane embuzi ziri embuzi yesente zinga nkemo kuno 28 mutwala 28 kandi bo kubonchwerere okurunge ndamuize kurunge 27 muziyanka muchara edakike ba musekendi zinga tokikenga iki wama madamo sibirote dekanda mukie hono sexe deka tuikale hana akatebe na sexe osibirota wa masekse sembira ya ninyajja kuswero sibirota kundi wasibirota amabaraga Rose olimwe kazunga katikara omusajja arata ali kurungi rundinyo nkwenda kwihayo mu musajja akakumbanza ata bainaki omusajja akakumbanza ata ntaka kuboya atoba eno yendo oti banyenda nkwihe tibina magezi byokubaza ebyabasajja tibana magezi bainange njwaire nkwenda again ramuki abantu babo kabasatu tinkwenda kuramucha tinyene twena okuramuka omusajja wawe wachi muramuki owunsiba nawe muramukiyeho oba tokumwenda kurungi bainange nkura njwaire bainango kuro njwaire omukazi omwesigamiro omugongo okumurumisa omugongo bainange ramuki abantu kabasatu bainange tinyina binkuramukia kaina bo kuramukya bainange kale ramuki nyo nkuramukizo reddo kundora gamba nkunda mukizeyo Julius nkwenda muno bainange nikyo gamba kyonka nyokre wa kya ati tukozere tebyange byenkugamba habu yaki abyo kwihayo ku musajjo nabora bireka nemndabireka akwenda muno Weno endo tauli mbega akunsinga sente atoli mbega ndi mbega dero begere kubi kale rozo sibe kuru obayizire kugura mukene nyokura noenda kulya bainange iwo mukene antekora rususu mbenyizi mbanyina unyizire kuramuki
Ozire kuramuki omukunzi wawo ndi? Bainange Rose. Kalo sibe kurungi. Nabuli ntajja kora no program nyakusanga. Tiniwo? Omusajja alata. Ari kurungi. Omusajja ojja musinga senti. Nawazine. Nawazine. Akyakusinga? Abana bali bati. Ari kurungi. Bali kurungi. Ukagambo ikaramuno katikara obo jambo jambo. Katikara. Zoro 10. Hati zino zerimira. Anzigura. Neze zoro 10 ziri zebitanga. Baite nyanya kazifire. Bakazireta ariko ziri nkasubure moto. Ati usuburanka. Bazindetera hano. Kuruganga. Zino ziri gire 40. 40. Katikara muno tibarume nyanya. Zijabwija. Edakike ba mu second zinga. Nkaga. Ramukira abantu bawe kabasa. Tandika no musajja wawe. Muga musajja yange nkuramukize kwenda mu. Ndamukiza mwami wanje. Nabana bange. Na mama. Abana mwina benga. Nabana batano. Kabati to muikenga 12 dozen. Kwa. Sente mwina. Za. Kala kusemba. Mama wange na dadi. Karosibe ko. Kanda mukiho madam. Osibirote. Omusajja alata. Ali kurungi. Oli mwikazi wanka. Katikara live Kitara TV hali. Bigenda bit. Bikutambura ko. Katikara okusubura ki. Engoye kyarani. Business erinka. Ali opposite nekereziya. Baiti kiki kyarani omanyire kite kunanka kukisamba kurungi. Ego. Okimazire busumi kino nokikora. Myaka 8. Toke nanka ge kyara. Kwa. Toke chimtage kyara. Kwa. Ukikoruta. Tikusigira ngeri banyegesize. Okabyegeranka. Kabyegera muno Katikara. Ati shi oli mukigo oli munyo. Ndi musayi mutabure munyankore mukiga. Munyankore mukiga. Dakike ba mu second zinga. Nkaga. Kinana? Nkaga. Ramukiya abantu baonka basatu mu runyankoro bo rukiga. Ndamusaho muzayi wanje Amos Byerima. Ndamusaho na mami wanje Anete Byarugaba Cyangota. Nindamusaho na ba customer banje bona. Karosibe kurungi. Iwo sibirote. Ozire kuntayirira mu kamera kiki. Ndiwo mukama wange. Ningoro omulimo gw'obuyonjo kurongoza Katare kona. Niwo yonja hano. Ahereze keya daire market. Kandi chini ningora bucha. Kandi abantu bonene banyesiga emirimo inokora kongo mushara tibamba. Omushara igombora kaza bagambe sente gusayo tizirabika. Kuganyo mukama wanje ndifuranga. Kogati manyi imwe mba mutu yarongoza Katare. Bulinji yone najirongoza sente zimusasura zizanka. Iwo hakusasura. Amazina gange nditibika roze asoransa sura. Nyoda kora abucha. Oli no akusasura. Furanga. Konga Katare kanu kono. No, government ironsa sura bakanyaga. Takuite kusasura. Tibansasura ni gombora ngazo bazira ngo senje. Ezo Hatunurale mukata akamero bagambe bakusasule tunura ha uba. Esende ezo ninyorongo Katare kona direct wona. Katikara yona nyorongo sakandi ninya attention cleaning. Ona Katare ndakora konga sente ezirija tikazibona. Hati kanda obuzibu ababembeza abo bamanyi nibendo orujungu bagamba orujungu. Ya cleaning sanitation cleaning obuze direct market over South Road. Please, all person is a work. I know money. Please, allow that to be and cutting go. Yes, but you are carrying go where you are getting a sanitation. No money. Yes. Koga you are west from Zigombala, no money. Can you tell the money? I 20. Yes. % you are not no money. Please, Munyabe is on. Ntwara ma Frank Anwara. Frank Anwara. Niwo nakulia akanyama alinka agenzere tuli mu class bakubatera muno okudupa Katikara yokora Katikara newe ndi mu field ya herese ndi herese herese aro musajja gambira arongo santi mu musasu
tini omutwa ebyarese tenda ya katikale twarwa Franka omukinjaji niwe kandi we tenda wa katale hati weheretse okuba nokora bi nyo muherese nkora na Mase Medical Center mba imanyire oli muherese mbya katale ndi mu irwaro munda irwaro so irwaro keri kuruhane erikoto tisi Mase Foundation Hospital dirinka he liri hamaine lya Dr. Byaruhanga nilyo liwaro erikora kuyamba abantu abafuna obuzibu bukibikibi byona tubitwalira omwo betu nyowe nka alimu ndi ninkora mu betu ni under Maristops International Uganda ninkora na Beira ninkora na IDI Beira mukora biki Beira tukora mu kusara obususu bwa basajja kebeta circumcision deni no kuba treating engeri kikwetagisibwa katikaro gisangirota katikara nyowe engeri njikeiremu kumara emyaka 2 omaze emyaka 2 oli 20 years ndi hano nokora ninkora na Mase Medical Center emyaka 2 20 years katikara okutandika kwayo etandikire eri kubi betsazino developing kandi eri kurungi buli mwagambire hali tibaina toyi tibaina rufura okusalira bazisalira haita toyi tukajiombeka betu abo kulembeza obubi nkagame nkasabo county level nicho etawuni etakulibatira kurungi akwa abantu bali mu system tibamanyire development kikumanyisaki kandi tibamanyire ebintu bikwate kwetagisibwa hasabo county level nibiyoki umuntu maye kutembe idara lyatamanyire betu nalema kuli kukopa akali kurakoraniza ati doctor nyoke nkwenda kureka damu ki abantu bango kabasatu abantu bange basatu njya kuramucha abantu bona badere market katikara deni ngaruke na muche staff Mase Medical staff Mase Medical Center deni ngaruke ngambira abantu bakatikara abakudropinga kasasiro anywhere nambire bakasangire bara tinka inye beira kuba sensitizing tulumu betu bakutuhuliriza abakuba powers ezamane zetsukuba nisuko tukozesa dora halo buchuba bona bukibike ebirawo aba chairperson sisiri abali mbuwe kulembeze buli hano tiba twikirize utukozesa obusobozo bwo kuswa kuleta town kunyirira betu buba turemere nikutukabira government kutusingaho ije eino obusobozi sabotage bano bantu bikirize itu abantu abali muherese kandi abamanye ekicokora batwereze gapo naito tutahemu niko turetereze etawuni kuterere kabanungi kale kasiba kurungi enchuze zinga zinu zezinga kasanju kali bainange roza kwenda kuli aho enchu Rozi nkwenda mugulire enchu Rozi ijankugulire enchu ijankugulire enchu okwenda kugula yakasanja bati ogambe go ino musaija oja muhaka na nkugulire oja muleka kugulire Rozi okwendera joji komemo jokomemo yokwenda era yejja hano gikome mu kurungi n'enkorora iwe ati iwe niwagenda girya ni yenda baitu Rozi kono ende bikoto tali mukoto mu okulura ni mutito hinduka ndole fige zinkulisa Rozi ndole fige zinkulisa mami azino zisuburanka ozisuburanka ntandikire gaiti hoima anankale kya Robert niwo wegendera yo bagenda ne bakuletera Bikira Maria na kulinda kuro joire ne sapuli hati abaruzi bakitative ntekanza kwenda Gimara mwebala bayikairo tubaire katikara ntunyumya amuna bayikaza bale mukikaro kinu anda mabara Julius Shomwende ntekanze baire tujalike webale muno hali tukatandikirege bagambire ntekanze tujalike tubantu nyumya amuna abayikazi ali tubatugenzere kandi nituseka seka minde special niyo katikara arode bizibu byenotingire katikara kandi ebikuba sasa abayikazi bomukiceka kinu ankamuno mukatale bagambire tibaina kabuyonjo andiyeti kabuyonjo nkuru muno buyonjo ati bokusanga nti bosanga izire endwaire nkakolera osanga izire endwaire nkezo ziri health related oja kwesanga mukiceka
kichweka kino bali affected muno nabensonga ejo alaba kwatwaho bona munywani wange tumusime Fred Honorable olikyali wange kimaine program eno girora Bulaka bona bebembezi abakutwala abakusa kujyana katikara bakayambe kichweka kindu mujye mbayambe bafundire kabuyonjo bane kizibu ekinde kyendozere nti ebishoro byabo embuzi yente bakubisaliro mu itaka mujye mbayambe bakolire akaikara karungi at least ali bakusora kubani basalira ebishoro byaye birungi abo ko ebishoro enyame ibakusara buli batu bangi muno bakubani bagira so bokwesanga nti bagitalira mbuchafu batu bangi they going to be affected n'endwaire ezembaga so nabasonga gyongenda basaba ebintu ebyo bibiri mu bitekerezo kandi nekindi obuyonjo nawo katikara abakurura sazi netekanize muri katikara mu bife no buyonjo ndoziro bucupa mukunaganaga muno nabensonga ejo mu gifeyo muno yobuyonjo amabara jure shomuhendo anda kwenda kuramukiyaho banywani bange in the special abali munsi za heru ka Jordan na kata baramukize ngamba nti mebale kuba muroho abanyari banga bakundora kuroga Fort Potoro abantoro kati abatoro n'abatoro kati nyona ni baramukiya mukimanyire ntekanze zange muzurura muno kandi anyoni baramukiya ni bagamba nti mebale kuba ni muroho mukundura nkutuye hano ndasigire ne kunyokeza kimu kimbayitu kandi entekanze tujalikete ni kwebaire okwiko bitwaitaitana ntekanze zindi batunyikiza nkujukize washa records bano bakukodesa audio production enungi eri well mastered kandi anaba Kitara Media bakolera videography na photography amikoro yao yona oja kubano bafuna 078 9276 75 aba Kitara Media abakolera bisane birungi na video enungi amikoro yona okuko twaitaitana antekanize zindi Julius Chomuhendo Mulisa amuiha wabamoli nigagange mubai Kitara TV kwegesa kumanyisa.